kusay. Ilo na poho dilloom ay amo ti hinoho tinaillo ka. Hindi ni tinadaw kadahem inapoy okoro poy siyo. Pero nagidi taon ni di siyam taon ko o 6 taon. Minedilod malayahi tinadaw. No di na kaguligi sambay no. Bay na pom talunan na po da taon di siyo ka. Sorohanan da talunan na po da taon di Tanakwagu. Nakumbala ginumuli imolohing. Sayra na yung bulayan na tiyo digi. Talunan na po da taon di kusay. Anak buah na ba diri? Ay anak buah ko. Anak buah. Anak buah ko lah kakikiro. Koray tayo na di nga. Kita kasari kuhit. Halipya talunan na po taon di siyo. Nga kita kasari. Ituras kauras-urasan siya. Tingayaman. Tingayaman. Halipya talunan na po taon di siya antakanid di. Ilo na nga ilo ganit ta opurimanan nila tanganak. Mantadot ay kabuling kahangandot pikaruhangan di molohing diolo nakopitong po tay ko minogidu. Tay ko minay patay, minay kiros. Nga ino po hit ginawo di tanganak opurimanan diolo. Ganit. It abaratan di ilo it kapuriman ilo auruan ailan nanda dati la tanganak labi pun dila sikulan nga hiri nanda magiun to tari nanda la tanganak mana matama tok purimanan matigyari sedangkan da ila pia tanganak kot ay borosan dati natagakan molohing manad ko kinantakan dot oposyon nga tok kapurimanid ay hari ko tingayaman hari ko hadan diulo. Gisom piati kolohing nga iolo na pohom kapuriman pakasaridit kantakan di okitom nawayaan diolo mantadit kinendalanon di molohing. Tumbayan ako ipagilitan dati nga harohi it nakawaya dot kababakan dit pikaruhangan di molohing daw. Borosan dati mungkin di isang ulo na tapa orangit kopiyo mumanggi tinaknu itaguangan imatoh nud okitonu harohot tanduk tay ko kusay suay dit tapak tay ko tinaknu gisambot nakopitong kiad diolo nadadaan ko ginompi gisambot dondo nga kapuriman kasari ko ara kasari ginaunud oy hitan oy hit di molohing do kosorode gisam piad dondo gisambot ti kolohing nga purimanan wi kosorow ni kasari ara ni gimang kunday sumakit tanday molohing nga isay po di may pumadulil minangada dati dilaid harohi ginahot di minangiduan dati dilaid no po di mandat ay may rikot ka no rikot tadi kasinwalan na di sayra na pod iyo dihot okito dati montokit molohing nga mimbulay ni ginaw dati dat ilo na pomolohing opus doho ka opus iti tanganak hara ginaw dati iyo di mantad ko ganit tay ko pilat tidit pikaruhangan da nababak harono hit kapurimanan dot tumugod osol di molohing o tingayaman
Haro magirolot-rolot na pulot kapurimananda sayrad ay inapohit molohing dati nga kawaya dat pitong kiadan tay ko minogidu tay ko mini patay mini kiros. Manta di ditong pinaingay insan pakagud magangat toko muntok do kayo hisigo gay kigina mo dat mitong kiad tokoy pususo na dati ginaw dati. Iti no pa kamo na ginaw mitong kiad tim haron na po tokoy olimon. Kada borosod ilay dem mikaruhang. Sorhon ikapituna ngogi nga haroy timpu dat pututan na iti tunang iti haro ti de. Iti kasawo nagi haro nagit sambulan. Say na ko san taon nagi mikaruhang haro nagi naod mimbulay nit mitong kiad. Haro na pa ikiginaw ti di hom ay sorhon no dati dat iti no pitong kiadan nga akon ko isoralan dat penyelesaian. Tumbay anto ko kinorohingan. Nakuro tu mitong kiad dagi dito sorow. Nakuro tu nagi man porikoto kumah kinorohingan to koy kiginawa ko pumadit iya ti Tuhanom pengkuro maditi ka. Haro po hipagandasan dati wo. Tu kinorohingan ni komon dati kanu mongiad ilat kaboling kahangan ngay. Ompeng ka nagi kadaw hit kiginawa dat mogidu. Mogidu imisok-lisok ko mogidu. Haro no day ginaw na ko tiad ano pa nila nam tumomod ko mogidu sendiri te ko haro hit kusay suay magangat dia mogidu te ko haro tambalut nud magangat mogidu. Hiri no matim mimbulay kapagidu no patim simbayan ay so na tanganak nga to kada to kono turian na iti diki. Tumbayaan to kay kinorohingan da milo popoydu dati mantadit kaboling kahangan nga do hiri. Okon pun dulot moy patay, moy kiros. Manumbayaan dati nununo po hikanta kandat osorow deman dati po buruo nga haran poralan da kinorohingan dat monalibamban. Ino pa yung masaala diti kumbalumuhot ta kinorohingan kukuroyan kumaditi ka. Intangan na po dati aralan da kinorohingan dat minongiad da pengkurot tumaguang diunus. Nya gali mustahilid osorow toko. Nga atumbayaan to no pakinorohingan ipiyahit nya gali otopot imustahil kadati. Nga ay say barang mustahil muntok kinorohingan. Iya ti ibagyari mo. Iya ti it min mustahil. Ay mustahil ka. Haro hime galid di. Haro iso oborosot ay sisiwoh dahiti. Kalimpupusan itit pelajaran dati. Hali piad kaboling kahangan itit kompokon do pemusarahan not mimbulay iginaw dati nga kada nad iti no pamikaruhang iti kusay ti katandu nga mamusaraw da ino pay kay sisan idi nga iso ako silapan tay ko iso ikakausan. Ay sonong gidadid ako nakawin ka. Kada ndad irih da ito saraw dati. Nga umbalay dati dot monotos do poposili dot nununo poralan hinggod ino pandahi pikaruhangan idi nga kainsomok kago. May na pati lambusa it paingkukura na kupusaw no di timpunon nagidakod mikaruhang. Umiyampay naging nununo poralan nga mangunsub batisam tiso da suma papisangadan isuang na kaposyon. Kaman na padila-dilo nga ay kada dati pasimoyo ikusay tay katandu iya isawan sandiri mo naguang nga pisukwan nga piuhupan.
Pinsing iloh na papainsawat tet kataadan iswang da pikaruhangan. Palogasanad iya ko no pa nga sa piupus asabar kasari. Ino pa'y pikaruhangan idi nga ay okon ko mengompok dat pilisihan nga asilih na gidad isa kasari it kaimpunan da pilisihan na manikid timpo. Okay. Halip yang may agalidi nga atumbay anto ko dat agat tumutigyalo ki. Kadang-kadang manuh kada yad di nga karuhang nuhot ay si tomod. Yadi bo ay so it ay so, miagal mati manhak ko titungkap te kahadia. Orohian kedad onuan hadia nga ay kumbal manhak ko hadia isawon. Orohian ni sawnud kanut titungkap nga ay kaya kumbal manhak. Jadi ilet komandot kabolingkahangan tapi karuhangan nga akon na pokok godudu takod kiginawo dot ay mongiad ilo nun da kapuriman kondod asangulunan dot pependalan pepentalang kataadan iswang pikaruhangan mandagya umbalay menugut kagui kasalimpunon moy da irin po nga popopuriman datid ino pa'y pikaruhangan nga itimpu nanu pa kasarid misinta-sinta kad hiti. Sarhon na dati dot nunu na pot kaboling kahayaan rano paralan na kinorohingan dot mengiad nunu na pa'y kaantakan da awayaan dati. Main na dati pasukuo kuma kinorohingan may da ino po hit kaboling kahangan da awayaan idi nga oyad iadon ni siri sayrad mo na potoko dot poporikot di ginawo kapurimanan iswang dot kaboling kahangan na kaposyon nagi pikaruhangan. Bah pahitian ta kanatit panamarasan dot swabon bay no kaun sikaw dot kinapagyampayan dati. Kano misis at akad iswang sambayang? Kinorohingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswaban diti insan pa na kayong pupusi hati pagisisan sumbayang kaswabon hingga na ni keluarga nga agumu tumada kabaling ka okon pendodot ngayon nandadiragan subuanay gisam haren di kaputusan dahil akapiyontok di karohyan. May hay uhupay da tumagwang nuno pakantakan iswang da pikaruhangan isay no kaylod haro ipagilitan dahil kiginaw da mitong kiyad magiduan no keluarga tay kamoy patay moy kiros nasa kirad nuno na pa'y kantakan idi may no insasamaday ginaw dahay moy dat katilambus dahay ogirot humontol lihay di panguhupan no Tuhan. Paingkana gitanganak sa kirad nakawaya ilo kantakan no miagalidi iswang dat keluarga nga anuan nila kasabaran painsasamadan kasari da tumuguang moy ilo kadaw nga akon ko papatilaw busom akon ko tumungkus di kantakan dat na kaindalan iswang pikaruhangan di malahing dilo. Tumbay ni head agumu aralan dat manu paintalangan da mongiad da nuno pahit kabaling kahangan dat iswang da pikaruhangan. Kung sikaw mantad dat sa kadung no maya dat tindalan no posen dahi tador bay no hingga na po rikatan dahay buruon nga hara kasari ipangahakan. Tinasambayang dahi iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kapiruba to ko kagudot kaswabon da swab. Hinako po.